Maulaya San ngiring teritan kaula sateja barat timur laut. Sini kenyaut gi. Mun kun saya tas semangat saya bebe tak kuliah tak nyaman. Kau tu pada aku cocok. Ngiring taritan kaula sateja barat timur. Mun pas mak di jelau milik balik. Ulah. Allahumma shalli ala Muhammad. Balok salam baik, muncul salawat deki. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dalilil mustabsirin wa hadil hairin wa jami'il mutafarriqin wa ba'ithihi min raghibin. Walladhi wajjaha qulubana qulubal mu'minin qulubal hadirin وقلوب المحبين إلى فتح المواصلة في الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Amma ba'dah. Hadratal kurama, hadratal ulama, sesangat abdina amul jaki para alim, para ulama, para kiai, para guru. Kalaban pentakdiman seongkuan dari ate, dari lubu ate abdina si paling dalam. Karena panapa boleh abdina Gusti Allah bersetuju para malaikat, setuju umat amul jaki para alim, ulama. Utamaipun salaran semuljah pengasuh lembaga pendidikan Islam Raudhatul Ihsan. Beliau guru kita Raden Kiai Haji Saiful Islam Serabu Epon dari kota Jogja. Jogja, Bantul lagi. Ajunan Semolja Kiai Haji Ahmad Faris sang seteja jajaran pengasuh Eka Dintoh. Si abtina doaki muka-muka setajana kenging barakana Allah subhanahu wa ta'ala paringi kemampuan ke aku terus melanjutkan perjuangan lembaga pendidikan Raudhatul Ihsan sareng seteja jajaran atau Dewan Asatid wal Asatidah rahimakumullah. Ajunan Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, amin. Moga-moga tambah lancar rezekina, moga-moga tambah kempang usahana, muka-muka tambah banyak pesena lakar bur leburna. Bitalafut alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ngiring abtina serang ajunan ngaturaki dak kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Raja poci ban sokor abtina serang ajunan atas seteja anugerah nikmat Allah separeng akidah abtina ban ajunan. Bahkan Allah sampai menyitir dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Tak maturana dengan Allah apa saya bentabaan le bagi kapi ban sengko selake le beri bini sebini le beri lah sebulan 2 bulan ni pengandung. Beteng bulan pelet beteng sengang bulan kalau pas sekolah ke lembaga pendidikan Raudhatul mulai TK sudah bisa belajar Al-Quran, mulai SD ibtidaiyah sanawiyah aliyah ampun insyaallah pada si ampun apal Al-Qur. Alhamdulillah ki korang alhamdulillah
Ya Allah, ke ento wajib sokore bapak ibu. Manabi ajunan dabuna Gusti Nabi, mun badareng tua, bapak atau ibu mulang ngajari adedek potra-potrena sampai bisa maca Al-Qur'an, ghafarallahu lahu dzunubah, maka Allah nyapora sakapina dosana. Alhamdulillah. Kun andi anak tahu maca Quran lep-alepen dosana ampun epak gemet sareng Allah. Alhamdulillah. Bahkan Gusti Nabi ada bu, mun sampai anak tahu maca Quran bahkan hafal Al-Quran, benikun esapora tu sana ajunan ibu, tapi kulaku ben Allah Taala epoong ke atas panggung kehormatan dengan wajah bak rembulan purnama. Alhamdulillah. Ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati ala suratil qamar lailatul badr. Reng tuana senajan reng palongan kerib kopedi dalam alas dalam gunung orang bungkalatan celeng bengkoleng tapi andi anak apal Quran besok di akhirat berubah selerana akadia bulan porna. Alhamdulillah. Maka cekman iman memuntuk potra-potre biayani sekoni kerema. Allah bunga tak bunga. Kula tanya akas lekas boy. Kula sareng kiai ki buru cek bitabit kiai. Setuju. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Cucur korek ibu ki. Cucur Pak ki. Kula tanya teroan di anak apal Quran apa punten? Peranying teroan apa punten? Oning carana. Oning. Ban gula sambian ebelene ilmu noh salah gampang mudah nyaman boleh. Poron. Siapa? Pirengaki. Mun bada orang laki ngalok rajin nang malam Jumat. Bengal. Marahnya bangal lo ibu malam Jumat. Bangal. Mun sampai jadi anak insya Allah anak calon penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Siap elo-alo? Gemarnya. Ini ke serius gula. Siap elo-alo bapak malam Jumat? Deki malam apa? Loh mak ketepangan nih. Oh kan ledeng rodeng deki pak. Manja ma'azaujatahu, siapa orang laki ini taningan obat taninggal purgar tengki. Manja ma'azaujatahu mun bada bapak rok ngirok ebo fi lailatil jum'ati daki malam Jumat yakunul waladu ay yusirul waladu hafizan li kitabillah mun sampai daki anak tadi anak insyaallah anak apal gor. Alhamdulillah. Jangan bapak leri nyaman pengajian nih. Setuju tak setuju? Mun beda senyaman je nyari setanya. Mun beda segampang je nyari semalah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita kemudahan, kekempangan. Allah tak terlalu buluban sambian malah. Mun melaratkan oleh nabenti. Setuju Pak? Alhamdulillah. Ya Allah. Sehingga pagi canciban gula deki malam koturok kerok. Siap? Ibu siap erok-erok? Siap. Berapa kencirna gula? Man dalla alal khair kafailihi. Mun bada kiai, mun bada ustad, bada muallim, bada mudarris, mulangaki ilmuna ka ummat ka pesantren lekas ngerti pas gampang ngamalaki kiai na ustad teh mau beli milo napa tak milo. Menika sebanyak ring 1000 nika Pak. Wah, mati ring kapir kapi dok. Wah, berapa kencirna gula kini ka? Aduh. Mungkin salim 5 juta gula tak pokok mungkin nika. Pokoknya nembian deki. Amin Allahumma. Nikah keuntung nah orang andi ilmu.
muallim. Gusti Nabi ada bu, innallaha wa malaikatahu yusallun ala muallimin nasil khaira. Innallaha sa'ungkuna Gusti Allah wa malaikatahu ban sataja malaikat Allah yusalluna ta'ambu ambu adu'aaki muallimin nas ay mu'ala muallimin nas deka orang seleburmu tat ustad morok ban Allah adu'aaki amin Allahumma malaikat sete itu mau jumlana adu'aaki amin Allahumma ala muallimin nas al khairah deka orang-orang semulang kebagu ustad tabade kaman nih kah kasaki kamu ustad nih kasaki oh iki oh kasa waktu wa ustad bagi bade sebujang ustad nih kah iki tak langkong mun bade sebujang tuli abi niki engki Pak Kanjeng Nabi nyinggung mun bade ustad la pinter maca kitab lemulang S1 S2 on napa boleh sampai oleh sertifikasi pas kita abi ini kocak Kanjeng Nabi sirarukum uzzabukum paling cobaan kaketat saya ngacim lolo tak gelem ambu imun bolan ada ambuna ya tapi abi ini tak abi ini kocak bahkan ben Roma Irama berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian yang lain sudah pada ke penghulu sampian kok masih sendirian. Sallu ala Nabi Muhammad. Cocok tak cocok engki mangkan mau nanti anak can Kanjeng Nabi tuli beri nyama saya bagus mak le nyamana dadi doa akati abdine nyama istiqam kalau ben harapan ring sepo apa ring nyama istiqam agar supaya abdine dadi orang seistiqam abdine riberin ngecen ke situng kampus Mekasan setain Pamekasan saya bilang sama teman-teman antum dokter-dokter ini di bahasa saya kok di bawah ajunan guys S1 S2 S3 thank you saya apa istiqom nah, kan S3 ya Pak di atas sana apa kelebihannya orang yang istiqomah kebun Allah bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang ngon ngocaan di pangeran Allah tang pangeran Allah pas lakona tepak bejeng istiqomah Quran na istiqomah ngaji na istiqomah sedekah na istiqomah ngalak lem Jumat deh makanya dia kelepai Pak malam jam malam selain kiai sewah bah Suhaili ada buaki lem kitab Pak Bapan Ar-Ramadhani juga ada buaki tidak ada yang pasti keangkui muntut malam Jumat ya tak ada ki malam Jumat ki bagus kapi Pak kengkun mun malam Jumat Bu Bapak beri porsi lebih biasaan sekalian ya beri sampai 3 kali sini ke thank you Bu amin Allahumma bukan nangki lede buaki mun bapak sampai muntut malam Jumat anak napal Quran berarti benih tak oleh nang mahat Senin Selasa oleh kengkun malam Jumat nambahi porsi biasaan sekalian bisa muntut 3 napa boleh ibu pas sampai mata berkade kitron maurib kakak tak parlo loh perlu apa le tepak kakak si gendeng lagi benih dah iya le kitron maurib usah mari Isa orang bini semata berkade kala kena tak nyaut berarti tak teman mataber apa-apa mataber kita oning elmona kita oning ombela kita oning kenjaran mangkana semakin pada mauidhah hasanah pada pabulengan ilmu mak lese ta oning pas perngaki bagi orang bini semata berkade kala kena
oleh kenceran ke haji ban umrona lo kan kan mata berkada kencerna haji haji umroh gerah tak usah Pak Poloju tak usah tak usah ke Mekah Madi cukup epok com tuan tepalang semalam bisa haji itu lo kaleh thank you saya yang kini kol pukul 10:30 11 lo berduhur bapak entar ke masjid Fajang duhur tajak sarung haji keluk ya marah raja rasa rale pong gratisan ayu mamraatin farazat li zawjiha bi tibi nafsiha haramallahu sadra 'ala nar mun badareng bini mata berkada keselake can kanjung nabi haram neraka amin cek gampang kira gitu korma tabar alhamdulillah bahkan ada buaki oleh kenceran haji umroh gerah kengai ia malagi napa punten ia malagi napa punten ilmu saya tak manfaat pada bengkak bungkaan tidak buana tak aku terus aku nak napa punten mangkana malaki bugi kita beja aja natos depak kecompok ndeki gi pekrempek ben bapak haji apa umroh kak haji keluh nek terus nasar haji apa umroh terus isa haji boleh orang bini sama berkada galakena oleh ganjaran ke haji tapi sengak cek klopai jemuna takut sampai bapak potong tengah tak potong cek gulaku lemalam mak kerja kiai tak kerja berhadis yang menembian selanas panas jeng ojeng mun teh kerja swap thank you tak kira memperhatikan leres napa leres makanya ada bunuh guru abdi nage mudasir seorang mau balik itu harus menguasai ilmu psikologi ini banyak macam mah gula kita untuk lambak keluar SMP lah hatam kapi psikologi, patologi, sosiologi, ajar TV, filsafat, kita muduk. Mungkin kan lelebat di pondok, siambu di pondok, gula lah 30 tahun. Alhamdulillah. Ya Allah. Terus lagi na bu. Bila baji pon lahir datunya. Putrane sira nih kah? Sambian kan? Napa kewajib nareng tua? Tore pas pabeku sakinya mana betul ayuh sinasmahu cepon nabi mun andi anak nyamai baba bagus Imam Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya At-Tabaqat disa ceritaaki kenapa nama itu harus dibuat sebaiknya karena nama munasabtun bil jinan karena nama berhubungan berkaitan dengan surga. Bahkan diceritakan dalam kitab At-Tabaqat ada beberapa nama sahabat yang berkaitan langsung dengan surga. Lianna asma'ahum asma'ul jinan munasabatun bil jinan ada hubungannya kalaban suar likulli ismin min ismihi nazib wa du'aun li sahibi setiap nama mengandung bila paji pon lahir datunya tore pas pabeku sakinya mana so paja mulja dalam odikna karenanya mana bekal tetitu anah ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah letung nyamai bagus lagi yang ke Abdullah Abdul Latif ke Haji Syekhul Islam ya Allah tapi man lamba mangken tak anda gula kan kiai Roma nyon nyama kiai Abdullah Abdurrahman nah pakai gini ke konon ke anda ada konon bagus aduh kimun Arab ya lok Abdullah mun reng Arab nikah ki reng Arab bu nikahnya mana lengkap. Misalnya Abdurrahman orang Arab tidak pernah panggil separuh-separuh, tidak pernah. Ya Abdurrahman, ya Abdul Latif, ya Abdul Syukur, lengkap. Mereka itu kan ini kalau separuh. Abdullah, la Abdullah,
Ailang demer, Pak. Betul. Muhammad Saleh, Mat Saleh. Madu. Can nyanyi nih kocak go. Ke situng nyamai bagus karena nyama bakal jadi doa toju enah male odiin mall ja amin Allahumma. Nomor dua pas ajari ilmu agama pamonduk pas sekolah pangah bila ponda pak dek kabektona amin Allahumma amin Allahumma sopa aja teti anak se akuna amin Allahumma. Aku nak kapasera dereng tua dua bangsa ben agemana amin Allahumma. Nah panjenengan ampun mamontuk wisuda bersiap Al-Quran bersiap Al-Reng sebereng engki apa engki 2 nomor 3 lanjut menabi potra-potrena ajunan ampun lulus ibtidaiyah lulus sanawiyah lulus aliyah bahkan lulus kuliah na S1 pada remah abu mon ajunan andi anak bini leteti ustadai ponduk pas pada remah telok pas tuli nyari yaki juduna akan bila pon iya bes tak nyaman kulina lah kan sekejok-kejok mulai macam tak pernah Arab pati mata pernah tahu lecujur lah titi seman dia di tahu amain ha ti sengaja ti tahu amain ha titi siapa jangan tahu amain ha berarti letak nyaman kuli telok pas nyari yaki juduna bila pon iya bes tak nyaman nyari yaki ustad segenteng robena banyak ilmu na ben banyak bes dasar lu maka ustad alem dia pun kiai mun tandi bese minggir iya kan kuna bertambah bu campur ustad makin tujuan pengakan tengki aduh selalu ala Nabi Muhammad. Tapi ajunan tak usah kebeter Ustadz semakin sertifika ya Allah S1 ngajar Erodotul Ihsan sertifikasi mun lambak kati abdina mungkin ke sepul Islam sertifikasi langsung sertifikasi ilahi sanazidul muhsinin napa debun Allah sanazidu maka kami senantiasa selalu menambah al-muhsinin kepada orang-orang yang suka berbuat keteh kerajina pelak ke potra-potrena takzim ka guruna ajuang nang perjuangan lembagana kentobon Allah pakun ekerem rezekina amin Allahumma manabi tak kalebe abtina tak ngiding gelek keng cuma sepintas beliau kesiful adabu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah. Leres iki. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mon orang macaan Quran yatluna ka entoh bani maca biasa. Tapi yatluna maca sambil ngerti. Mana bi maca biasa yaqrauna. Makanya Nabi lambe nalekan turun wahyu pertama tapangki sarang malaikat Jibril nang gua hero napa caan Jibril ya Muhammad ikra betul deh ya ikra bacalah apa jawab Nabi ya Jibril ma ana biqari maaf Jibril saya tidak bisa baca karena saya belum pernah mondok kita ke mana sekolah maklum ya waktu kaset ada pesan ada lembaga pendidik. Dari mencarana Nabi supaya bisa oning maca kata Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bacalah Muhammad bawa nama Tuhanmu sebut Allah maklelan jadi mon bada ajunan keduan potra-potre tak pate lancar cabisaki ke kiai bekta ki aing nih olati nih ini kenapa Bu cabis mator ge istiqom atau ke Saiful atau ke Ahmad Faris iya apa anak abdina sebagai wantuk cek bebeleg ya ngapa lagi ya sindu tahun tak gelem apal nah
fa idahum jami'un ladaina muhdarun para maria fa idahum hamidun au boleh ke dia ada engki nyona barokah siap ngalaki aing ibu aja bismillahirrahmanirrahim serob di kiai serob pada remah sero enom jaran nginom oning orang ada aing dabuna kanjeng Nabi situng kotu toju tak oleh mancing manabi ajunan ada aing mancing kenarek capok penyakit kencing batu ini kemana kami melarat tinggal bapak akam ya bayi melarat ibu selesai bu wah dah majingko dah iya enggi tapi kempang tambahna bodoh napa tambahna kencing batu madu asli ban susu ibu jadi melemat tu ampian pas tulitaki ke dini ibu pas emi bah sagua kerja beda ke tapah nyamana ke tapah hayatul hayawan nyamana kiai atau ulama sing aran Ad-Dumairil Kubra disebut daki mun kakek coba pencin batu nyari batu asli pas enom ban susu ibu asli jak melesa setan tak mati ilmu kedokteran juga bahas mun bada orang bini endi penyakit asma endi penyakit sek coba suruh emi ke bapak mun tak beres botak percaya cek ke dokter mi segule senggo ngoco enggi ibu sesa yang mi di bapak langsung sehat ngode boleh bu karena gerdatan jantung itu akan normal muntak normal coba genika insyaallah normal derma cara kiai situng kotu toju nomor 2 tekuk bentanang seka nomor 3 bacai bismil nomor 4 cara nah praktek ke karena ajunan makin ngacita laki ke kula ngacita laki ini ke beda orang mun ke YouTube tak ada orang tangki ke Google tak ada orang kayak sebening ngaci ilmu mun ke YouTube dan Google cari informasi itu informasi kalau di Google dan YouTube kalau ilmu sama orangnya ini tore bismillah alhamdulillah nah ini kan oning praktik kambian kan toju tekuk di sekanan bajai bismillah ki menyelam minum airnya mana ki sambil praktek sambil belkak boleh thank you sunatnya berapa kali bu 3 kali kurang sekalian ki bismillah nyamana kiai cerdas kamu beda kiai tunggu Allahumma sholli ala Muhammad pasera orang si ada aing katika dinto kalau bencara si ampun praktek abdi neki buruh perhatikan akan jadi sesuatu yang positif energi se positif se asal bapak sangka se ala kuah gara-gara istiqomah minum ala Gusti Nabi insyaallah tambah semangat bapak bakal engak je andi bini bapak engak andi anak munduk buto biar mangkat kula kuda maka kok mangkat ka sabar le ban kak mangkat ada mah ke pasar nyari usahaan takomi anak minta kiriman soalnya sebulan datang dia pada imtihan Allah ingat cek pondok kiai mah tepak masjid ingat cek kiai mah tepak madrasah nyabis ke kiai Durrahman assalamualaikum kiai baan man engki kiai apa man cek pon ajunan arehab masjid iya man wak disero bagde sekujur terus dari man abtina semindu polo kiai alhamdulillah berokana ibu ada erkati kento aube si asal tak mataber pas oleh si asal tak mataber berokana aing si asal tak gete pas gete anak sejengkal saya tak pernah pondok parenya aing macam mana alhamdulillah abeli ya cong iya bu engkau toko pelajaran tertinggal alhamdulillah tak usah pak alhamdulillah muka-muka anak putra putri abdina tetikin anak soleh ben soleha amin Allahumma tantretan si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala abdina andi situng cerita se insyaallah lumayan menarik cerita lagi
Kira bengki. Bada orang setengah tobu selake sete alias mate seengke sebini culukin jan. Oh banyak jandana. Oh tenang, gula lebur-leburnya janda lah kan. Bentak kerongku gula pernah hari ini kayak compo apolongan janda tua. Ben gula paringi obeng pernah deh. Munta obeng nase, munta nase cuko edren bagi-bagi kadang jaka lantung per orang. Alhamdulillah. Bada mak kayak kanto kada gula. Sobong. Benar deh. Paling nyari sengode kun. Gula pernah nyoba bu nyari sengode. Bun nyai ngoca, munta esonat. Burung gula bas. Alhamdulillah. Setong waktu potrana set. Kopuraki sarang tukang kali kopur hafar. Kerjut pak tukang kopur nih sampai kelengeran. Dukalena kopuraki boleh. Potrasi nomor 2. Akhirnya tak kerjut karena pun pengalaman. Singkat cerita katanya ke bu. Napa pak tukang kali kopur? Sedua kentona apa napa jenengan anakku le. Apa-napa? Napa lah kona anaan sampian? Mak pas cek muljena. Ada erem tukang kopur. Saya pertama begitu saya taruh di liang lahat, tahu-tahu ada 2 malaikat dari langit mengambil jasadnya dan kuburannya diperlihatkan dek ke abdina termasuk kebunan suar. Ongkuan tukang kopur. Mangkana gue letak kelengeran bunyi. Napa lakonan sampian? Jawaban bu rante anakku lebur nyareel. Alhamdulillah. Si pertama. Si nomor 2 bu. Iya anan gulek iya kasa. Napa lakona? Tokang lakoh. Lebur alakoh. Abis niski. Lebur ala. Lebur usaha. Keng oleh na usaha. Oleh na lakoh. Kere maki keteretan. Nasi beda epon. Artinya apa cerita penikah manabi ajunan bada situng potrana lebur ngaci situng lebur lako cek lo pangluan sebenting olen lako kere maki ka alen sebade pon nah si babade soalnya saya pon tuk muntai kerem tak kira pernah kan saya potuk njamon kakak cepas dunya melolok yang kok remon tuk tak le mole mucak kan cetos dia siapa sengiren abang kun nyaman WA talangkong assalamualaikum kirim WC 500 beda ujian kirim WC 1 juta obaan seragaman beda sompongan sing ngirim kan kakaan kan iki wa keento kehebat na Gusti Allah kaatil na Gusti Allah mangka namun kiai ini kayak penyaman tore masjid nih Kanjeng Nabi ada bu. Siapa-siapa orang keluar dari rumahnya man kharaja min baitihi mutatahhira kalaban keadaan suci alias andi wudu mangkat ke masjid kaangkui ila salatin maktubah kaangkui asalat lemak bakto duhur asar isya sob maka orang panika oleh kenceran haji mabrur amin Allahumma. Pak menabi duhur asar maghrib isya panjenengan salat de kentok debuna Kanjeng Nabi kencerna haji mabrur keta penyaman khosaisul ummah al muhammadiyah seikarang sareng guru abdina Sayyid Muhammad Alawi al Maliki kulandi keta Pak benar baca engene bengki jadi mun sampean tandi WC 40 juta kita ada Pak ke Mekah karena tandi WC entar ke masjid duhur haji asar Maurib, isya subuh, berarti sehari semalam 5 kali haji. Nyaman tak nyaman? Alhamdulillah. Ibu tak ke masjid kiai repot ibu dia. Tak usah, mataber. Bapak kanggui haji ke masjid. Ibu mataber. Pokoknya datang di masjid mataber. Bangkara ke masjid mataber. Jangan bapak, jangan engkau mes-mes. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Orang nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lamba Imam Syafi'i kak dinto jetem bu. Tadi mun panjenengan bapak tinggal umur tak usah kecil hati. Imam Bukhari benikun jetem bahkan buta matanya.
nangis embun ya Allah ya Rob, anak abdina ke ento bute ya Rob, nyuwun pamelak aki ya Rob. Nangis akhirnya pamelak sekejap apal hadis Bukhari sepaling raja kulan di sarana napa Fathul Bari kita para raja kulang ibadi barone niki Imam Bukhari bahkan ngarang kitab Bukhari dah benar ulama cerita ki langsung ngarang makama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka bapak ibu sebagai kantoh bisa ngiring lelampana. Amin Allahumma. Sehingga montro sukses. Kantoh bada kolom 11 yang kigai. Kolom 11 ka sebada. Itu belasan. 11 jelanian Syekh Abdul Qadir bada. Sopung ke? Mak bisa. Syekh Abdul Qadir sedana tanggal 11. Mangkana ia khalle ban ummata ban anggotana eko cak jelanian. Sebab mana jompo tanggal 11. Saya kocak Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ini Syekh Abdul Qadir adhabu. Napa dhabune Syekh Abdul Qadir? Man aradal falah falyasir turaban tahta aqdamis syuyukh. Mun bada santreh, mun bada murid terus suksesah maka siap teti abu atau teti debu sebada ebabana sokona guru. Artinya ada ermah siap pada ermah abai sarangku makle oleh barokah. Jadi mun sampean telepon ben kiai tak langkung bu pak ki ya torna ka pondok. Bada napa? Bada pembangunan masjid, bada rehaban madrasah, bada kompolan pembangunan. Mangkat tak mangkat? Muka-muka barokah. Jadi menaptin bana ajunan siap takdim ke guru karena dhabun ulama al barakatu bil khidmah. Keberkatan kentoh kalaban ngabdi. Ngabdi apa sira? Dek ka ulama. Ontong sampean iki kentoh banyak ulama. Nabi adabu karena abdina ben ajunan tak milo nabi siapa baitang umat siapa long ben kiai siapa long ben ulama pada ben apolong ben seng si asalaman ben kiai ben ulama pada ben asalaman ben seng si asalaman ben kiai ben ulama pada ben asalaman ben seng keng cek lek palek tekok roge salam oh dek roge molen salah doa apa nah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang asalaman pak beda ilmu na pak ki orang asalaman beda ilmu. Kanjeng Nabi ada bu idal dagayal musliman jika dua orang muslim bertemu lalu bersalaman wa tasa'ala lalu tegur sapa fa anzalallahu ta'ala maka Allah turunkan rahmatnya mi'ata rahmat 100 rahmat mun bada orang dua salaman ketemu kasa pas tegur sapa Allah metoron 100 rahmat sangang polo sangak ben Allah bagi kasih asenyum kan badar dengan salaman tak ngabes pak ki atau salaman cemberut si asalaman li abarrihima wa li atlaqihima wa abathihima wa ahsanihima. Orang yang kalau salaman senyum dia mendapatkan 99 rahmatnya Allah. Tapi si salaman sambil mungkor sambil cemberut oleh si jadi muntero sangang pulau sangak kau tu senyum. Tapi senyum beda dua bu, beda senyum loros, beda senyum bilu. Oning bidan. Oning gitu lagi. Senyum loros asli. Contoh, bukaci datang umroh. Agelengan cek raja. Alhamdulillah bukaci. Sampian le datang pole dari Mekah. Kini kak geleng aja tambah banyak. Pas senyum loros berarti asli. Asli gini kak. Tapi mun sampian, datang pole man Mekah. Miring ke kanan atau ke kaki kini ke palsu aja iri berarti aja datang boleh
Jadi mun bareng ngasih nyombi lu berarti palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Si asli selo rasbu. Le, napa bita si asli ben si palsu? Le si asli kento bisa nyelepen ate, bisa matambah jember Alhamdulillah. Tantretan si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak montoro olia barokah, saya cengkal ke guru, cek lak nyolak ke guru, cek ngal-bengal ke guru, kotu takdim ke guru. Kula tibi nih, kula nih istiqom nih, kula ambu di pondok sekitar 30 tahun. Sampai mangken kula istiqomah, saben bektoh. Ngirim PTH ke paraku, dari saya tas sampai ke bobo. Thank you. Per orang ini sebutnya mana ben gula, guru-guru gula, ben bektoh kirim Fatihah. Makanya lancar. Apa? Oleh baro. Alhamdulillah. Napa barokah? Si asal tahu pas tak, si asal tak tahu pas. Dah buna ke Sa'di buru, alen ke Ahmad Farisi lagi ke. Nyapa abdi ne ke Sa'di kamu. Mau hilang ke Sa'di. Bedi jauh na. Can ke Sa'di kiai ajunan alumni ka lima tabata. Oh punya kiai alumni tabata dadi pendakwah. Seni kabu kula ni ka ambudri pondok tak toman amin pe dadi mubalik. Kula ada geng motor, ada geng emas saalam tun. Betul kira kula mun ada geng tak kau tak kada sampian. Kun ka kopedi mak semak ro. Kanjeng Nabi lamba ada keng mulai kana tak ada pak umur 10 tahun antar negara. Eke pemejadiin nyaman Abu Thalib ke Irak, ke Sam, kento antar negara. Itu Nabi waktu kecil. Beda umat to paling bongal ku sebenep. Lodo iyo. Beda. Kanjeng Nabi ini ada keng. Boleh kita teman nemoni Kanjeng Nabi menduka Palongan tak teman. Untuk ke Mesir, Maroko, tak tahu man. Kanjeng Nabi ada. Bahkan dahulu Kanjeng Nabi, apa kelebihan orang alako, apa orang kerja kelebihan? Bada dosa saya tak bisa dihapus dengan sholat, yang tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan sedekah, biasa dihapus hanya dengan beker. Allah. Maka cek entengaki mun orang bajing lako pak. Madrasah bisa berdiri gara-gara orang Allah. Masjid berdiri gara-gara orang Allah. Benih orang maca Quran ngaji melolo. Tak kira jaga masjid tu. Ongguan. Orang kelap tak kira jaga. Lepas poter ya patah ya rozak ya qadil hajat tak kira jaga. Pakun man punali ruah serang abojang ro. Sobuna kol belu. Aduh saya maca masjid. Betul apa betul? Sengil-jengil ruah. Tak teman entaran ke masjid, ke kolom entar rang-rang. Kasa saya mau jaga madrasah. Kira bengki. Kiai pas isem bener ke istiqom. Tadi gak arwah sehebat tangki. Kiai kan wirid meloloh. Aduh a'la kan. Ya Allah, Allahumma rizukna. Allah merzukna apa? Muntada saya kelui lolo. Dua langsung berdiri. Nabinya. Betul. Kira bengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantretan si muljiki Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka manfaat. Muka-muka barakah. Sampian ngaminin kula maca doa semanti. Doa nikah sangkalan dari Mekah dari guru gula. Mun baca nang situng lembaga, insyaallah lembaga dan tambah jajah. Insyaallah muridnya tambah banyak. Saya jamin 100%. Tak congoh nih kapan sok syutingan. Insya Allah muridnya tahun datang bakal tambah. Jangan ucap amin. Sambian kerjasama. Amin meloloh. Akebay nambah setahun situng. Karena tambah murid dah. Mun biar amin meloloh. Rang-rang elandu ibu tangki. Bener. Kanto masa ngunceng di Sumenep. Ngunceng di Mekasen, ya tak kira dari panjenengan, tetap kene. Wah, mak beda murid anyar, berokan ke istiqom, ruh tahun ada, enjak banyak peren nama gai. Sandi anak 2 nambah 3. Merti tak merti? Orang bini merti ciri-ciri na orang bini suar.
Kanjeng Nabi pernah long-polong ben sahabat ya ashabi ala unabiukum binisaikum bil jannah mun bantro tawa engkau ngebala binina baan se ahli swarga qalu bala engki Kanjeng Nabi bini gula se ka amma kenika kullu walud wa wadud binina baan semer bani semerre semerti mere melolo oning semerti setahun kadang keluar ngucap saya budi dor momen setahun keluar 2 makai senyosonna Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimar radha'ah mun ibu andi anak tuli soso mun dapat 2 tahun ambu tapi biasana ki tak kira kelar can bapak lek umur berapa lah 10 bulan mari lek mari nadar mencari Allah nang Quran 2 tahun. Iya tapi kan liman aroda ayuti marrodo ale muntro sampurna engkau letak kelar le lah abid lah saya tak nyusup apa abid tapi istilah bade mare egi bagi mare bade kan tok yai bade orang nyosoen kita ada pak 2 tahun pak ambu nyaman mare bade kan tok banyak mau copok gula biasa ngangkui telur gula ibu cahe pas roba ki ka bajil le baji kau tak nangis bu ngerti cepat akan dia tangki keng cek pelopot situng waktu gula katamu yang deng bini ngiba baji apa di amarena anak gay beri telur di gula sehingga beki kan nanti ingki gay mulai dari Roma anan tedung kalonin nyit telur sampai dalam kulkas datang lagi koh nemu telur gingang kira patoros lepas kelakun tanya kiban ibu nggak tahu telur kulkas apa deh Enjak apa? Endina anak ando jangan baru suruh mari makai. Aduh dimakai. Aduh palang. Apa? Iyon taleng koi. Tiba-tiba saya marinya enjak kau tambu aja. Oh lega. Nikah pitana anak laki ben anak bi. Mun anak bini 2 tahun ambunyo. Anak laki umur sebitep pakun nyare. Bade tada umur seket kira seharian umur si bitek pada tada lah nikah mal farqu bainahuma engki Pak sallu ala nabi Muhammad ya rabbi bil mustafa bil maqam wafir lana ya wasi'al karami Allahumma ya Allah sampean cukup amin gulan doa khusus benih doa penutup nih kaki doa khusus kangkui nikah lembaga nikah adihid darullah wa fiha ibadullah amirha ya rab bijahika ya Rasulullah amin Allahumma tantretan si mulia Allah subhanahu wa ta'ala bu ibu sangkolan di gula sampean letak melarat apal ya Rabbi bil bu ki buru kebai malamalan bu ki kini kemanti bu lambak badebu randa andi anak setruk tak ning jalan bu encan tetangkena ajianya kutu kebah ke Karang Manjangan di Karang Manjangan cong jauh sorbaja biayana raja mahal ibu ni kata andi ibu nikah macam nikah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami terus macam nikah akhirnya situng baktok bade dokter itu gasa kapolo karena pandemi kau numpak terbang butuh bakto cep cuaca tidak memungkinkan ada badai akhirnya si dokter nyari motor si genteng Alphard Fortuner atau Pajero mangkat dari Surabaya depak ke Palongan motor macet angkep ke Palongan dan gitu macet karena ojen ngompang berteduh
Assalamualaikum, assalamualaikum. Romana nih kene gedek. Akhir waalaikumsalam. Saya Bu dari Surabaya numpang. Oh iya ya, tere Pak lengki. Singkat cerita, bapak manteng kena-kena setedung cengkak lecak. Bu, siapa itu Bu? Itu anak saya stroke lumpuh Pak, lumpuh. Bamente yo betin, aduh Pak Tandi pese, cak noreng soroke bekesor wajah. Dokternya mana Pak Agus? Larang jangan Pak, kini mana dokter A. Nangis ya dokter, ya Allah. Tadi ajunan pesawat tak bisa. Mobil pemacet, mobil genteng. Berarti abdina suruh begini ke ya Allah, ya Allah. Ngucap Pak Agus Bu, tak hajat sampian. Derma Pak, gula dokter Agus saya bisa nambahi stroke dari Surabaya. Alhamdulillah. Barokana doa ya Rob. Nikah dipiritan. Ari sentak ngening ya Rob. Bibil Mustafa. Terus anteng kalong ya Rob. Terus spring bed ya Rob. Anak cengil ya Rob. Laki jalan melolo ya Rob. Bini tak teman mata ber. Tadi kini karib bariki ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami cak muturana dukus te pangeran peteka aki hajat gula banyak hajat mun lakar hajat gula tak petekah karena dosa gula sebanyak wafir lana ma madha sapora aki dosa gula pangeran ki wafir lana ma madha ya wasi'al karam kebanyakan guluban sampean tak tuli teka hajat karena banyakan tu dosa ngireng doa pas era kiai abdina juga engki ngireng abdina doa sampean amin tahu cara amin mungkin ngucap amin engki Bu tapi carana belena panjenengan parlona tak kira pada bade separlo anteng bade separlo geleng, bade separlo SPP, thank you. Bade separlo melia apa? Kulkas, bade setronika, kan macam-macam parlo lagi. Jadi impian amin, atena ngucap ya Allah, anak abdina kita baju ya Allah. Nah, betul kerongku, menteri tuli baju masih berdua ustad tikal mau kubek tua, nah, tua ustad. Jangan Ustaz ya Allah mantar tuli nama kia gula ya Allah mantar ya Allah. Betul? Sudah siap? Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amika min sidi rabbana lakal hamdu likram wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima quli wal khatim lima subhana sirril qawli ila siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan jina wal hafadh al mutahhirin mutarabatu wa nasran. Ya qadiyal hajat اقضي حوائجنا الدنيوية والأخرى بجسدنا وهدينا خير البرية يا الله lembaga pendidikan Raudhatul Ihsan muka-muka tambah receh muka-muka tambah jaya muka-muka tambah maju ya Allah muka-muka nak foto anak didik abdina muka-muka tetiakin sosolihin solihat manfaat ilmuna barokah ilmuna ya Allah muka-muka rezekina ring sepona keluargana sebagai pocopok tambah lancar rezekina murah rezekina gampang usahana teka hajat ya Allah alif baina qulubina kama allafta baina qulubil ansal muhajirin hatta sarat qulubuna qalban wahida bi rahmatik li wa shafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahmatu Muhammad Allahumma farijna Muhammad Allahumma sallim Muhammad Allahumma hadi ummat Muhammad Allahumma ajbur ummat Muhammad Allahumma astur Muhammad Allahumma ta ummat Muhammad Allahumma fir ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liman abika ya rahman ya rahim ya ghaffar ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna du'ana bi sirri asraril fatihah والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.